lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd. A ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach queer ni. Fi yw Cat Morris. Fi yw Catrin Herbert. A chroeso i Pob Look Babe! Just rhybydd bach i chi ar y dechrau. Mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. Ni nôl! Ni nôl! Mae wedi bod yn rhy hir. Mae wedi bod yn rhy hir. Mae really wedi bod yn rhy hir achos... Nethon ni gael lol bach ar ôl yr Euros. Oedd angen recovery. Oedd yr Euros yn anhygoel. We'll get into it in a minute. Oh my god. Oedd angen bach o break. Oedd. A nawr ni nôl. Nawr ni nôl. A fi'n hapus i fod ma. As if we'd never left. I know. Fi wedi colli ti, fi wedi colli'r podders. Yeah, same to be fair. Dyma'r tro cyntaf fi'n teimlo fel bod ni wedi recordio yn y stafell yma, ble fi fel, it's warm. Mae fe'n dwy, hyd yn oed a fi, fel pan nath ni cychwyn recordio yma, o'n i'n freezing trwy'r amser, o'n i'n ffwrs ti roi'r heating mlaen a stuff. Yeah. Ond nawr fi fel, it's hot. It's hot. A fi'n eistedd fyny mewn jacket. Yeah, I appreciate though, mae fe'n jacket lovely. Diolch. Right. And please feel free to take it off at any point. Okay, os chi digwydd bod yn gwrando ddim yn gweld y fideos yma ar Instagram right now, which is pwy? Mae pawb just yn gwylio ni. Just on Instagram. Ond, werth gweld fi'n meddwl, little Adidas number, vintage, from a sample sale, newydd on like sample sale vibe. A mae'n dolphins. Ti di gweld? It's a little dolphin. Is it dolphins? Yeah, ti di gweld? Oh my god, stunning. It's cute, I eh? actually love. Diolch. How much does it take you back? Right, you guess. Okay. Fi'n nhw roi New. Please take, cos mae'n newydd. Yeah, and new. It's stunning. From Depop oedd actually, Depop. If that makes a difference. 30? So nathon nhw roi a lan am fel 46. Oh, and I was ridiculous. Like, You're a Depop love. Who do you think you are? I was like, nah. Well, ddim yn hwnna. I was cheeky. Yeah, oh, you gotta be. I was cheeky. Fi gallu gweld ti mewn fel souk yn fel haglo am stuff. I love a haggle. Love a haggle, go on te. Be oedd yr opening offer? Do you know what they accepted it? Yr un gynta? Yeah. Idiots. Right, go on. 24 quid. Shut up. 24 pound. A faint oedd postage? Ddim lot, few quid, yeah. Llain hynny. Yeah. Wow, bargain, bys ni'n neud. Bargain, yeah. Lovely stuff. Ond nawr fi ar eich di dweud ni ddim yn mynd i brynu unrhyw beth ym mis Awst a ni trio ddim mynd mas i fwyta hefyd. Oh, yeah, that's not going to happen, babes. No, we love it. Yeah, mae mis Awst, chi moyn bita fel ar bwys yr afon, etc. Yeah, but we could bwyta ar bwys yr afon. Bwyd eich with our own, yeah. Yeah, fair dues, mae hi'n chef, so that makes sense. Yeah. O, da iawn, ond oedd e werth e. Be wneud, rhaid ti gwisgo fe pob diwrnod yn mis Awst. Yeah. And there you are. Yeah, snuck on in there just cyn diwedd Awst gyda'r purchase. Oh, da iawn. Okay, yeah. Let's get into it. Yeah. Euros. Oh my god. So ni, am context, ni recordio y diwrnod ar ôl y finals. Ydyn! Crazy game. Well... Oedd? Oedd e... Fi'n teimlo fel, my full match analysis yw, ar ôl yr equaliser, yeah. I wasn't on the edge of my seat, I'm not going to lie. Na? O'n i bach fel, this is going to go to pennies. Well, Drech, in any other context, bydde fe wedi bod yn fel, whoa, like this is a crazy match. Ond o wylio Euros eleni, ac yn benodol o wylio gemau Lloegr yn y Euros eleni. True, game their whole thing, their whole like trajectory has been all over the place, batshit. So, it makes sense. I wasn't surprised at all. Nah. Because ni fel, yeah, all over the shop. Wyt ti'n teimlo bach fel, ydyn ni just yn mynd i bod yn gwylio Sbaen yn erbyn Lloegr for the foreseeable in all the finals? Ti'n gwybod bod Sbaen erioed i ennill y Euros, though? Ond nath nhw'n ennill World Cup diwetha, do? Well, so they've won one major tournament. But I just feel, I don't know, it was inevitable, bydden nhw'r ddau tîm sy'n mynd trwy. Imagine oedd Cymru dwi'n mas o groups, that would be incredible. Yeah, but hwnna... That mwy na quite incredible. Literally incredible. Yeah. No one would have believed it. O'n i'n... Ar ôl y gêm gyntaf na, gêm Cymru gyntaf yn erbyn yr Iseldiroedd, cyn mynd mewn, I was full of hope, full of, the glory, and i fel, mae diwrnod hyfryd, we've done the pod, awn i draw, all we need is un win, a bydd y momentum yna wedyn.
o'n i... O bod yn holl onest, o'n i beth o'r dechrau yn meddwl bod ni'n mynd i ennill dim un gêm. Ond o'n i'n meddwl, o'n i just... Yn y gyd o'n i moyn mas o'r Euros oedd gweld un gol yn cael ei sgorio. Fair. Na gyd o'n i... Gan Gymru. O'n i bach fwy optimistic, fi'n meddwl. Okay. Nes i flatlineio chydig ar ôl y gêm yna, meddwl, well, that's it now, there's no chance. Wel, nes i ar ôl y gêm cyntaf, nes i weid hwn os reich ar y pryd fi'n cofio, nes i fynd, I don't know if we're going to score. Like, I don't know if we're going to score these Euros. Achos o'n i'n meddwl, o'n i byth yn disgwyl iddyn ni giro. O'n i'n meddwl y siawns gyda ni yn ebyn yr Iseldiroedd. Mae'r Iseldiroedd yn dda. Gyda nhw un o top goal scorers y WSL, like, Vivian Ymyd yma, mae'n disgwyl 100 gol dros gwlad. He sy'n mynd mas gyda Beth Mead, yeah? Okay. Oh, dyna bit, this is another thing I really got into, yw'r holl perthnasoedd. Yeah, I love it. Yeah, well... There was plenty of that. Plenty of that. Ond o'n i'n meddwl, mae siawns gyda ni yn erbyn yr Iseldiroedd, ond dwi ddim yn un eich iawn. Os fi'n bod yn honest. A o'n i'n really deflated bod ni ddim di sgorio yn erbyn nhw, achos o'n i'n sort of meddwl... Dyna oedd y siawns, really. O'n i'n meddwl, ydyn ni'n mynd i sgorio yn erbyn Lloegr? Ydyn ni'n mynd i... Cos mae backline cryf nhw. Ydyn ni'n mynd i sgorio yn erbyn Ffrainc? O'n i'n meddwl... I don't know. Not this French team. Really strong. Yeah. Especially when newydd cyd o Lloegr. Exactly. A o'n i'n meddwl, don't know about that. A wedyn, oedd i'n sgorio yn Ffrainc ac yn erbyn Lloegr. A ti'n be, o'n i'n istedd bwys yn gyda'r gyfer game Ffrainc yn dod. A fuck me, guys. Mae Catrin Herbert yn gallu bloeddio. She'n shut up. Nes i golli llais fi mor wael. O do a fi, dyn nhw wedyn o'n i'n stryglo. Ac o'n i'n nywyn ni yn gweiddi fel o ti'n gweiddi. O'n i just yn fel... O'n i'n front line, tu ôl y gol. Oedd e'n crazy. Achos oedd e'n hollol randomly allocated seats. Oedd e ddim fel bod ni di fel, na ni splasho mas ar y front row. O'n i fel... 20 quid ac yn un y blaen. Dyna beth sy'n lush am pêl-droed, right? Os ni'n mynd i gymharu gyda music, mini-gig, chi gyd yn talu'r un mind. There is like A, B, whatever. Yeah. Ond it's not far off the mark. It's like £5-10 difference. Pêl-droed... Menywod. Yeah. Wedyn ti'n mynd i cyngerdd a mewn stadiwm, y gwahaniaeth mewn prisiau tocyn i fod... just even like, you can see the screen just about, and the gods are insane. A oedd y tocynnau'n really rhad a accessible hefyd. Oedd 20 quid, 25 quid, rhywbeth fel yna, ni dalu. Yeah, 20 euros? Stunning. Oedd e'n stunning. Na, Swiss francs, sorry. Swiss francs, yeah. So be arall nes i, I learned the hard way mas yna. Fucking plugs nhw, ddim yn EU plugs. Oh my gosh, oedd plugs nhw'n really irritating. Achos, o ti'n methu cael adapter mewn yn rhan fwyaf o'r plugs. Oedd e'n recessed plugs, so... Really great pod content. Os chi'n mynd i'r Swister, word of warning, when plugs and faff. Oedd y Swister, fuck, plugs. Oedd e'n nightmare. Ond top tip fi yw wasad mynd a fi'n mynd extension lead, dim just plug adapter. So fi'n mynd plug adapter extension lead. Done. Oedd pawb i sgwrdd glot, literally, unwaith oedd pawb, achos yn amlwg o'n i'n gweithio mas yna hefyd. Oedd chi'n lot o kitty charge o stuff. Ac oedd yr artistiaid i gyd dod draw a bod fel, oh shit, my plug doesn't fit, right, guys, get yourselves down. Right, ni gael, right, on Ond y Swister yn gyffredinol, beth oedd ti'n meddwl o'r wlad, as a host nation? Host nation, gorgeous people. Pawb o'n i di, o ran gwaith, oedd pawb o'n i wedi siarad gyda, delio gyda, nhw mor lush, fel yn y ddwy ddinas, yn Luzerne ac yn St Gallen, oedd nhw mor fel accommodating ac yn barod i wneud unrhyw beth i chi. Luzerne, stunning. Mae Luzerne yn gorgeous. Os gawch chi gyfle. Achos, I don't think bydden ni di o reidrwydd just randomly mynd i Luzerne. Ond... really nice. A ges i cwpl o gyfleoedd i fynd yn yr llyn, which was lovely. Os oedd heatwave ar y pryd ni. St Gallen. Dwi ddim yn rhywle bys ni'n ddewis fynd. Bys ni'n gweud os chi'n plan o trip i'r Swister, bod chi ddim angen neud yn siŵr bod chi'n mynd i St Gallen. Oedd e'n good o fewn cyd-destun yr Euros. Oedd, Ond, yna, it's a city, innit? Fi'n... Fel, nathon ni aros yn Austria. Do. A o'n i yn... I think we made a good call. Obviously, ti'n fan gweithio, so you need to be in the hustle and bustle of it all. Ond I think oedd e'n fel di gweithio mas yn eitha neis i ni, fel just i gael
chill. Oedd e'n super chilled yna. Chi yn y coed dod, na fel coedwig. Oedd e'n gorgeous, to be fair. Oedd e'n really nice. A oedd fel cegin bach dyn ni hefyd. So oedd e'n nice. Achos mae'r swister yn fucking ddrud. Mor ddrud. Insane. So, oedd hwnna'n partly financial decision bod ni ddim yn aros yn y Swister, cos oedd e'n way ratach. Ond hefyd, oedd e'n... Dwi'n Austria ddim yn rhad. Na, wel, is i Austria, mis tach oedd Sam di mynd yn ni yna am pen blwydd fi. Oedd e'n ddrud. Chi Vienna, do? Do, ond... fave story fi o pam oedd ryd yw'r Swister yw, oedd Sam di dod mas am 4-5 ddiwrnod, a di fel, all I want to do while I'm here to get the experience is have a fondue. Ond i fel, fine, it's 30 degrees, but let's have a fondue. So athyn ni lle yma, oedd yn edrych yn really nice, fel traddodiadol, fel wooden hut vibes. Oh, lovely. Stunning, athyn ni mewn. Menu, mae rhaid i chi ordro fondue yr un, chi methu just ordro un rhannu. Na. A ti methu fel arfer ordro... Like, bys ni methu mewn i gael fondue out. Like, I'll have the fondue, she'll have the salad. Yeah, na. Like, maen nhw fondue main meal yr un. 40 quid each. Just am pot o caws wedi toddi. It was really nice. Oedd e'n lovely. Oedd y fondue yn stunning. Ond, 40 quid was brutal. Yeah. And other than that... Oedd e'n gret. So, ni'n gwybod pryd mae gemen... Ni'n gwybod pryd, ond ni ddim yn gwybod beth yw gemen nesaf Cymru ydyn ni. Dim eto. A tra bod ni yma, llongyfarchiadau i'r Lionesses. Llongyfarchiadau i'r Lionesses. Ti'n gwybod be? Fi wedi bod rownd pobl heddiw, sydd wedi bod yn eitha fel... really? A ti just fel, do you know what? Wel, falle bod perspective fi wedi newid tyma bach, cos obviously... Fi yn... Mae'n mas, gyda sais. Ond... Fi'n meddwl bod yn y werth cofio. Dwi ddim cweith yr un peth gyda'r dynion. Na. Achos, mae'r vibes yn wahanol. A chi bron yn rwto am pawb anyway, achos bod e'n gêm y menywod. Achos maen nhw wedi cael struggle i fod mor boblogaeth ag yw nawr. Mae bron just yn gret bod hwnna wedi digwydd. A dim os be chi'n meddwl am Loegr, os chi fel, fi'n mysio nhw ennill, fine, wefs. Ond, mae hwn yn mynd i fod yn ddau bildroed menywod yng Nghymru. Ydy. Mae fe'n mynd i fod yn beth ddau bildroed menywod yng Nghymru. Mae Ewros y Menywod dod i Gymru mewn 4 blwyddyn. So mae fe, it does trickle down, guys. So, gan o beth yw bod ni'n mynd i gael cystadlu. Unlikely. Brazil mewn 2 flynedd. Oh, cut it off. Should we go? Well, World Cup. Oh, dyna. Yeah. Oh, na, we're not. Well, nath y dynion. Oh, do. Ond... Ti ddim yn gwybod? Can weld. It's not an impossibility. Na. Pryd mae qualifies yn dechrau am hwnna? A hefyd pryd maen nhw? 2027. Oh, okay, 2 years. Falle blwyddyn nesaf. Oh, stunning. Bys hwnna'n nice. Bydde fe'n ridiculous. Bydde fe'n amazing. Hefyd yn really ddrud. Bydde fe'n crazy ddrud. Oh, well, yeah. Ti'n gwybod be? Bydde'n financially beneficial pa mae fe yng Nghymru a Lloegr a'r Alban a wefr. Alla ti Airbnb o'r stafell mas? Bydde hwnna'n ffyn, bydde fe. Neu ti'n gwybod be bydd yn well? Oh my gosh, dylen ni creu hwn fel platform ar gyfer y Euros bod, I sa'n gwybod pam lesbians, they don't have to be lesbians, I don't know why I started this, literally unrhyw un. So bod ti'n neud fel exchange, fel, pan mae'r gêm yng Caerdydd, gewch chi ers gyda ni, pan mae'r gêm yn Lloegr, so ti'n fel paro lan gyda pobl sydd yn byw yn y lleoliadau cywir. Bydde good, bydde fe? Bydde really good. Hefyd cyn i ni orffen ar y Euros, pa celebs nes ti gwrdd, cos mae gen i 2 celeb. Nes i gwrdd a Fia Morgan. Wel, nes i weld loads o chwaraewr fel yn y ffans, ond o'n i'n just yn rhy shy. O'n i'n rhy shy. I was overcome with shyness. Wel, o'n i'n sein, achos ti literally yna i weld nhw'n chwarae. I know, ond o'n i fel... Nes i gweud y rage, o'n i fel... It's Fia Morgan. She was like, go and get a picture. And I felt, I can't. Oh, cute. I know. Wow, not to top yours. Go on. Ond nes i Jess Fishlock. So Fimba, rhywun fi gweithio gyda, nath e text on y group chat gwaith ni fel
Jess Fishlock eating this restaurant, and he fel, yeah, like literally shredding. Yeah, Maisie like hands a camera over to Rihanna, we go. Yeah. Gael llun gyda hi, and he fel, I was so happy we scored a goal. Oedd e'n hilarious, achos oedd 5-year-old yn y queue o flan fi, gael llun gyda hi. So si fynd lan, i fel, hi Jess, I am 30 years of age, do you mind if I have a photo? A nath Graig, beautiful hi, cymryd llun. Mae Graig yn gorgeous. A wedyn, es I camp y Menywod. Training camp I ffilmio. A ond nes I ddim cael cwrdd â nhw. From afar, nes I gweld nhw ar yr bikes a stuff yn traino. Oh, fun. A wedyn, ar ôl y gêm Lloegr, Maisie Adams, waiting for the train, Do right next to me. Ges I llun, but the llun is too horrific to put on Instagram because she'd had a couple. Ond does dim byd gwaith na pan ti'n cael llun gyda rhywun, ti fel, beth mae hwn yn awesome. Mae gen I llun. Yeah. Shout out Lois Gwen Llian for friend cyd-weithraig a chymydog, cos mae'n byw dros y hel. Nathon ni ar ôl Pride llynedd, pan oedd Jake Shear's Scissor Sisters chwarae. Yeah. Nathon ni fynd I Golden Cross yng Caerdydd. Iconic. Ar gyfer fel after party thing ar ôl Pride. A ni fel, oh my god, mae fe just fan hyn gyda ni, rhaid yn bobl. Let's have a picture. Nes I, a fi ddim gwybod pam nes I wneud hwn, nes I roi'r ffôn I Lois, achos mae Lois, social media job hi, mae'n really dda gyda camera angles, all of that stuff. Yeah. Oh, na. Thing is, oedd fi a Lois slightly well-oiled. I don't think she'll mind me saying, oedd hi tipyn bach mwy well-oiled na fi, achos o'n i wedi bod yn gweithio yn do, so ni gyda fach catching up to do. It is the worst photo of... Wel, na, ti'n gwybod be? Mae fi'n edrych yn hyfryd. A ti just edrych yn shit. Fi'n edrych yn awful. I bet ti'n seal of hwn. With all the love and respect I ti, Lois. Terrible picture, babes. Does dim un o'r ddwy ohono ni yn edrych yn ein gorau. To put it very mildly. Mae fe mor annoying. Ond ti'n be, falle I'll bite the bullet a just roi'r llun lan anyway, o fi amazing. Be sy'n hilarious in the pre-context I hwnnw, oedd fi gyda ffrindiau gwaith fi dal, we'd rap, so ni fel, had a lovely time. Oedd hi'n aros am y trim, and I see spot hi, and he felt, I can't fucking remember her name. I can't remember her name. So ni'n trio esbonio pwy oedd hi bawb. Yeah, big kick energy. You know, the one that she used to have like a mullet with a shaved head, and like, you know, she's a comedian. She's always on, well, neb yn dyrll, fel, English football sport. A wedyn oedd Maisie dros nasa fi, Maisie, ffrind fi, literally dweud, I think I heard one of them saying Maisie, and I was like, yes! When he Googled mullet, England supporter. Yeah. Oh, it was, Maisie a wedyn nes I draw fel, Maisie Adam is in the same camp as Millie Bright. Oh, yeah. And the Funrhaeg Lloegr at Chelsea in the I can't believe they're not gay. Maisie Adam's not gay. Maisie Adam is married to a man. No way. Has he got a mullet? The man? Yeah. Couldn't tell you. Falle rhaid ni check on us. Getting the speedy laptop fi fan hyn tro mawr. Oh, well, there we are. Facts. Yeah. Oh, she was lovely. She was really nice. Diane. Good. Maisie Adam. She seems like a good vibe. Yeah. Yeah. What's on ni'r Euros? What's on ni? Tan tro nesa. Tan tro Brazil, babe. Gweld chi'n Brazil. Gweld chi'n Brazil. Oh, so, right, be ni eisiau manifesto nawr? 1, mae Cymru yn cyrraedd y World Cup yn Brazil. Yeah. 2, mae rhywle yn talu ni I fynd. Oh, yeah, easy. Mae dyn ni 2 flwyddyn I weithio gyfeirso rhywun, yeah. No, ni. Yeah, we could convince them to nominate us for a British Podcast Award. We can at least... I know, we can try. Na ni ffili personio unrhyw un... Well, actually, nes di lwyddo I cael rhywun I talu ti fynd i'r Euros. Oh, actually, yeah, that one really... Oh, fair dues, what a way about it. Da iawn ti. Da iawn fi. Da iawn ti. No, ni. OK. Nathon ni teaser hwn tro diwetha. Fi ddim yn gwybod os unrhyw mor invested yn hwn a ti a Sam. Well, really Sam. Ond, ni wedi sôn amdano fe, so ni'n gorfod we just got to tie this up with a nice neat little bow. Iawn. Ti'n cofio, yn y Swistir, o'n i'n dweud, o'r diwedd, fi wedi ffeindio mas, pryd ges I fy ngeni. Oh my god. Birth chart. Birth chart. Okay. So o'r diwedd, ni'n gallu ffeindio mas beth yw full star signs fi. Thank the Lord. Achos, gan bod fi'n blentyn canol, bach yn wahanol, oedd rhiannu fi ddim yn cofio pryd ges I fy ngeni. Fair enough, o'n i'n 3-4, they can remember mine. Ond weirdly mae gen I fel yr full birth certificate, bod y birth certificate, o'r first
birth thing maen nhw'n rhoi i chi yn yr gwesti. Wow, The Virgin Mary. So fi'n cofio, mae dyfu'r amser yna. Okay, so pryd pa amser? Imagine ti'n ffeindio mas nawr, ti'n fel, actually, pan blwyddyn ti y diwrnod cyntaf cyn i'r imagine. Na, ges i fy ngeni ar ddydd llun, hydref y chweched ar hugain. Fi'n mynd i stopio droi gormod o details, cos hwnna'n teimlo'n eitha fel... Just tro'r amser. Herbs. O'n i wastad meddwl oedd yn prynawn. Na ti'n bore. 11:30 a.m. So creeping towards the prynhawn. Mae hwnna'n neud sens i ti, fi'n meddwl. 11:30 a.m. Fel, ddim yn really gynnar. Ddim yn rhy gynnar. Ond yna. Ond cynio. Fi angen bwyd. You'll get it. Imagine cyrraedd yr ôl cynio, get it? Na, mae'n... Hefyd, mae di mam ti fel aros o gwmpas. Do you know what I mean? Yeah, I think I was an 8 a.m. Prompt. Aros i weithio. Ti'n gwybod be? Mae hwn yn... Mae hwn yn neud sense, this tracks. Ond, apparently o'n i mewn mad rush i drio. Cael ti mas. Ond... Ti angen mynd ar y gwefan nawr i ffindio mas things to the big three. Achos na gyd fi'n gwybod yw that what I thought might not be true. Felly, sut fi'n ffeindio hwn? Birth chart neu rhywbeth. Birth summon. Birth chart. Okay, free astrology. Rhaid sydd ddim yn mynd i hala fi ffilo mewn millions of things. Okay, cool. Hefyd, gas beth awful nes i ffeindio mas am... Oh god, be? Wel, o'n i'n meddwl bod fi'n Cardiff born and Cardiff bred and when I die I'll be Cardiff dead. Yeah. O'n i'n meddwl, I swear to... Na. Llandoch, it's a lovely hospital. Maen nhw wedi neud yr dibynfa lan, it's nice. Wel... Oedd e ddim na bryd ti wedi gael ddim na bryd yna, a to be fair, fi ddim yn gallu cofio. Ond o'n i genuinely meddwl bod fi wedi cael fy ngeni yn yr Heath. October be? 26th. Okay. Oh, hang on, 26th. 1992? Cywir. Oh, let me go. Cywir. Right, so amser oedd be? 11:30 a.m. 30. Okay. Birthplace, so Llan... Wel, Cardiff o fi wedi bod yn rhoi. Na, Llandoch ti angen roi'r hysbyty. What? Llandoch. Oh, Iesu. Lle mae di mynd? Llandochau. Dylen ni fod yn dweud. Birthplace, enter city name only. Cos mae Pen y Bont yn dod lan. Well, it's not in Pen y Bont. Na, ond os mae Pen y Bont yn dod lan, you'd think Llandoch would come up. Oh, dwi ddim, so I'll just put Caerdydd. Na gwyn agosach i fel Dinas Powell, whatever. Caerdydd. Ond dyw Dinas Powell ddim yn ddinas ydi, Ironically. No. Plot twist. Okay, cool. Okay. Mae'n teimlo fel... Fi ddim di edrych, by the way, achos o'n i'n meddwl bydde ti'n poeni. Right, okay. Mwy na fi. Fine. Yeah. Herbs. Yeah. She. Planet positions. Okay, your sun... Oh! Oh, no, okay. I thought you were triple Scorpio. You're not. That would have been brutal. Mae hael ti'n Scorpio a mae lleia ti'n Scorpio. We knew that. So beth yw'r un o'n i ddim yn gwybod? Sun, moon... How do I tell what your rising is? I thought this was the whole point. Hang on. Rho ringi Sam, sut ti rif hi? Probably. Beth hi mewn rhyw grŵp yn beth. Yeah. Ydy hi'n rhydd? Ydy. She's... Sam. Yeah. Sam. Okay. Cool. Samantha. Hello. Samantha. Hello, my love. Oh. Dyna ti te. And that's what she thinks of that. Try him with that on. Maybe she knows who we are now. She's like, who the fuck is fake calling me? Hello? You hung up on me. I've got a number that's coming up. It's just +44. Yes, Herbs. Yeah, but it's me, Sam. So's Herbs. It's okay, mine's fine. No worries, no worries. We've got a question for you around horoscopes. Yeah. So, Catrin has found out her exact birth time, but we can't figure out on the chart what her rising is. It might be down as ascendant. ASC. Oh, Christ. Let me have a look. Stay there. Right. Ascendant? What are you on, Kat? You on Cafe Astrology? Yeah, so we've got her sun, her moon, Mercury, Venus. Right, there should be one that says, like, ASC.
No, there isn't No. one. Maybe if I go further down. Oh, Sagittarius. Sagittarius. So she is a double Scorpio. Double Scorp Sag. That makes sense. That's so Is herbs. that your Kat? Is that your rising sign? Yeah. Yeah. Right, so I'm a Sagittarius moon, so it means you're really optimistic, you like to learn and you like adventure. Oh. And you find it really hard to settle, and that's the first impression that people get out of you. But deep down, you are like really deep, intuitive and emotional, but you wouldn't necessarily get that first, like you wouldn't give that away. Okay, do you know what? I'd say accurate. Yeah. Yeah, They're real. stars don't lie. The stars don't lie. Like Diolch, Paris Sam. Hilton. Alright, you're welcome. Love you. Bye. Love you too. Bye. Bye. Okay, so double Scorpy. Scorpy Sag, babe. A fi'n double Scorpy Cap, fi'n meddwl. Be mae hwnna'n meddwl? Capricorn. Yep. Mate. Oh, I don't actually know. That could be wrong though. Fi heb wneud un fi mewn ages. Well, dyna ni, and now we know. Now we know. And the more you know. The more you know. Ti'n hapus gyda'r bow ar hwnna nawr? Mae hwnna wedi cael. Yeah, ti'n gwybod be? Fi di mynd mas gyda lot o Sagittariuses. Wow, okay. Falle dyna pam oedd e ddim yn gweithio. Pretty much pob un, heblaw am Rach, Yeah. sy'n Taurus. Taurus. A mae hi gyda Which is- Gemini ar rhywbeth. Which was Salmon really all Yeah, for. all for. Yeah, Wow. pawb pretty much. Sag. Saggies. Dyna ni. Oh, difyr. Okay, so dyna ni, and I think we can park that We can park that horoscopes for a forever while now. now. Yeah, I think Isn't it's it? all right for a bit. I mean, it's definitely going to crop up again Oh, and do wow. it. When you've got a girlfriend like mine. Oh, Christ, yeah. A fi am reis rafel. Yeah. Bydd i'n dechrau bit of fun, fel though. stall neu rhywbeth. Mystic Meg stall. Fi ti Lawr y dychmygu market. Sam down Cardiff Market. Oh my God, yeah. Gyda stondin £2 fel yn y entry. crystal ball. Stunning. Side hustle bach i chi. Yeah. Nath hi literally, achos mae dad hi'n sal fan hyn, nath hi fynd, oh, I'm going to go over to dad's and I'm going to sage the house. Ond ti'n gwybod be? Whatever works for you. Whatever works. And I'm You telling do you, you. pan bydd daddy nôl, it'll be right as rain. Achos o'r sage. Dyna ti. Dyna ti. Wel, diolch, Sam. Diolch Sam, babes. Ges bles i wythnos diwethaf? Pulse. Na, oh my god, os neb eisiau mynd mas dim mwy, so na fi heb mynd i Pulse. Fi'n meddwl mae jyst mae neb eisiau mynd i Pulse dim mwy. Mae angen lleoliad newydd yng Nghaerdydd, I feel. Bys fi'n really hoffi fel, a dyma sut fi'n gwybod bod ni'n hyneiddio. Ti'n gwybod the L word? Yeah, a cafe. The planet. New business adventure. Pam son ni ddim yn agor? I haven't got the capital, babes. I've got 15 grand in the bank, let's go. Joke, I don't steal from me, please. Let's go. Let's go. Mae'r ti drws nesaf newydd werthu. Fi newid, pan nes i parc lan i fel, why didn't she tell me that was for sale? Bys ni wedi knock o trwy. Nath yn rhoi sign lan, y diwrnod Sold. wedyn, sold. Hot property round fan hyn, achos Ti 'di knock nhw'n o gwybod trwy. o ti'n drws nesaf. Yeah, mae'r presau wedi codi. O'n nhw fel, achos bod I fi'n fan hyn. recognise that peach living room. Oh my god. Yeah. O ti'n gwybod sy'n ffynnu? Fi'n meddwl, neu llai o'n nhw wedi gwneud open day diwrnod o'r blaen, neu open house, whatever, Yeah. neu o'n nhw jyst i wneud fel cwpl o apwyntiadau in back to quick back, succession. yeah. Ond oedden nhw'n amlwg y pobl oedd yn neu llai'n aros i fynd mewn, neu wedi bod mewn, a just eisiau fel hofron rownd am tyma bach, just to get a vibe of the nosy place. babes. Ond nhw gyd yn sefyll just, ti fas i ffenest fi. And I don't think oedd un o'r pobl di sylweddoli bod fi yna, ond ddim di wneud unrhyw fath o indication i'r lleill. O'n i'n gweithio yn y gegin. A ddim di wneud unrhyw fath o indication i'r lleill bod y falle'n syniad i fel... Symud. Ond o'n nhw... Mae yna bach o gap rhwng fi a'r pafin, ond Yeah, dim lot. like a metre, Yeah, yeah. and then a little hedge. A o'n i bach fel, Excuse me. it's not a zoo. Wel, falle oedden nhw, I don't know. Oh my God. Ond fi methu exactly... Wel, un, byddai fi ddim wedi gwneud hwnna anyway. Yeah. Ond o'n i'n methu exactly fel bod fel knock ar y ffanau, Yes, like they're my new neighbours. Yeah, oh my god, So- imagine. Ond bydd hwnna'n cymryd couple of misoedd anyway iddyn nhw symud mewn. Oh so yeah, mae wastad cymryd spel yn dywa. So, gawn ni weld pwy sy'n... Ond lle si actually, though? Oh, yeah. Nes i fynd i'r Rowlall. Y sioe fynd i'r siew. Y siew? Ti'n gwybod pobl yn galw yn y Na. siew? Sioi. Y sioe. Sioi. Sut oedd?
Oedd e'n good, oedd e'n hectic i fi. Nes i... To beth sy'n funny, actually, sorry, jumping in. Nath ni a gwaith gofyn, ath herbs yw'r sio? A ni fel, I doubt it. Na, ni'n gweithio. Wel, ddim gweithio, canu. Yeah, side hustling. Mewn cor, neu? No, ben fi'n. Like proper Catrin Herbert on stage. Stage name hi yw Catrin Herbert, guys. Oedd hi'n person, nes i meddwl ti unwaith oedd rhywun yn meddwl ta hwnna oedd stage name fi, ond nhw ddim yn meddwl hwnna. A ni fel, I'm not being funny, if I was going to pick a stage name, way bad than that. That might be a sexier option than Catrin Herbert. A wedyn... Beth was a stage name ti? Fi di meddwl am hwn. Okay. Wel... Cos mae pobl yn mix o lan drag queen name. So yna'r thing fel os ti'n rhoi street name a first pet's name, dyna yw drag queen name. Na, dyna yw prostitute name chi. Ti'n cofio hwnna? Porn star... Prostitute? Dim prostitute, sorry. Porn star name chi. Power to you. Dim drag queen, a fi fel, mae nhw'n gwahanol. So un fi oedd Scruffy Hillary. What? Yeah, because Scruffy oedd enw ci fi, gyntaf fi, I didn't live, this is going to sound really bougie, we didn't have a street name it, so just Hillary was the name of the village. The private drive went for miles. Darling. So Scruffy Hillary. Scruffy Hillary. Yeah. O'n i'n meddwl drag queen, o'n i'n meddwl hwnna'n porn star name ti, oedd drag queen name ti, oedd like, you think of it on the spot, and it's your first pet and the last thing you ate. Scruffy Olive. Scruffy Olive. That works. Neu, un gwell. Oedd hwnna'n family dog name fi, neu dog gyntaf fi actual Moody Olive. Moody that Olive. Works. So Moody Olive. Be was ti then? Shani Flower Kit Kat Chunky. Love it. Chunky Shani Flewog. Shani Flewog is a drag name is great. Shani Flewog is a drag and porn name. Oh, okay. Because surely. Oh, yeah, true. Fi'n actually galw mam fi'n Shani Flew. Oh. Yeah, not funny. O'n i'n trio esbonio fe I Rach, o'n I fel... Her name was Shani Flewog, which is like, she was a rabbit, but it's a Welsh word for a caterpillar. And I fel, what does it mean though? And I fel... Furry Shani. Furry Jane. Furry Jane. Oh, gosh. So, yeah. Ond nôl i'r Shay. Gai fel ni slightly nôl. Oh, nôl eto? Yeah. Go on. My Ganny drag king name. Oh, okay, cool, go. Like, I want to trademark it. Bys ti beth yn neud e? Oh, come on. And Mary's. I don't know. I don't know os bydde fi'n, like, fi ddim yn fussed am fel, fi ddim yn hoffi gwisgo make-up a stuff lot, fel fi'n gwybod fi yn rhaid nawr, ond ti'n gwybod, I'm not into it. No. So I think, yeah. Dylun recordio mewn drag un tro. That'd be class. Halloween, we'll do... Oh, I don't know if I like the connotation of drag with Halloween, though. Okay, I get you. Ond... I think mae lot o bobl yn... I think fi wedi clywed a lot o drag queens yn dweud, dyna oedd tro cyntaf nath nhw'n neud drag. Oh, really? For a Halloween party, and then they just got the bug. Yeah. So, I don't think we're going to do it. I don't think we're going to get the bug, though. That's the... Watch out, be a drag king name. Go on. Reveal. Big reveal. Connor. Yeah. Lingus. Connor Lingus. I love it. It's great. I love it so much. She's like, it's great. It's good. It's so good. I support you in everything you do. It's a good one. It's a good one. That is a good one. I thought that I am. My family will disown me. Well, fine. But we don't go for that. It will be you, so it's fine. They won't know it's you. Because bydde di more disguised. Yeah. Ond, yeah. So, ta waith. Beth yw e ddeiar nath ni lanio fyna? Anyway, Royal Welsh is he? Yeah. Oh yeah. Mae stage names yn prize bychod lyflu nhw'n as na. Oh yeah, pob math o... Heifers lyflu mas na. Yeah, fi'n gwybod cyn lleiad am anifeiliaid ffam. Fi methu even riff off hwn. Oh, really? Heffars a Welsh cobs. Blues. Ceffel o diw nhw. Longhorn. Oh. Oedd teulu fi yn ffermio bychod, ond they've told me a million times what they've what they farmed, and I can't for the life of me remember. Welsh summon. Yeah. Teulu... A classic Di a Gwyn vibe. Teulu mam, so nath mam gyd a fi lan ar fferm. Imagine, right, os oedd mam gyd fi'n... I mean, hwn ddim yn neud unrhyw sens, ond os oedd mam gyd fi'n ddyn, bys ni, falle... dal yn byw ar fferm. Cos oedd mam gi fi'n ddyn, oedd mam fi'n ddyn a fi'n ddyn. Oh, bys fe di pasio trwy. Hi oedd yr hynaf.
I'd have an empire. Wel, nath hwnna ddim applio I unrhyw un yn teulu ni. Although nath Modryb a uncle digwydd ffermio yn Ffrainc, a wedyn mae mab nhw yn nawr yn ffermio efo wraig yn Ffrainc. So there is, it does live on. Yeah. Well, yeah, o'n I arfer mynd I sioe pan o'n i'n fach efo teulu. I can't remember it. Well, fi dim ond di gweithio yna. So nes I fynd yna gyda cyw. I swear to God, bob tro fi'n mynd yna, absolute heatwave. Oedd e tro ma fyd? Just yn meddwl, God, mae'n anifeiliad yma, mae'n rhaid bod nhw'n boiling. Yeah, true. Ond, oedd yn, dydd merched diwetha, twym. Sgwrsia. Ond oedd e'n good. Good display of mullets. Yeah. A ddim hyd yn oed ironic mullets, really. Na. Proper. Fi'n kind of hoffi nhw. Yeah, mae'n edrych yn good o rhai bobl, I think. Yeah. Fi'n lyfo, like, if you did a Venn diagram of mullets, it's like ffermwyr ifanc Cymru. Ffermwyr ifanc Cymru. Australia a East London lesbians. Yeah. A Dyna'r Venn diagram. Dylen ni wneud hwnna fel graphic design. Na I just wneud ar notes app fi'n yma. Yeah. Completely unrelated note, ond mae X's and O's yn wneud digwyddiad mis Medi, and the theme is fel cowboy saloon vibes. Fi'n gutted fi ar gwyliau. Oh, ti. Yeah. And it made me think, dylen ni cael pob look babe meet-up. Dylen. But that's really fun. Go to the pub. Chisio dod. Byddech chi'n dod. Croeso I bawb. Chi ddim yn rhaid yn bod yn lesbian. Oh my God, na. Just, chi'n rhaid chi gwrando ar y pod. Just ewch. We'll check your Spotify recently played. Oh my gosh, ti'n gwybod beth bydde'n hwyl fel... Be? Ti'n gwybod fel mae pobl yn rhoi stickers bant a stuff I hyrwyddo stuff? Yes. Fi wedi cael syniad really fun. Okay, here we go. I don't know if any... Connor Lingus comes through. I think bydde pobl dim ond moyn neud e, os nhw wedi cael fel couple of drinks at Pride yn barod neu rhywbeth. Okay, well, we're past Pride, so... I know, ond fel, okay, we're planning ahead. Okay. Temporary tattoos. Oh my God, love. Yeah. Have fun. Bys ni easy, na I wneud hwnna. Nes I roi temporary tattoo mlaen ar gyfer y Euros. Flag Cymru, obviously. O da, nathon ni gael rhoi random o'r ci bach yn ôl, the logo, Madly the dog. Ti'n gwybod logo ar gyfer y Euros? Oh. Well, yeah, but I don't know, oedd Lidl yn rhoi nhw mas am ddim, so we were all about it. Oedd y tair honno ni, fi, Branch a Rachel, matching. Oh, cute. Dog tattoo. Cutesy. Yeah, okay, well, nawn ni gael pub thing. But that's fun. Lesbian, no, dim necessarily lesbian, ond we'll call it something like lesbian pub. Pub look babe! Pub look babe. Gwych. We'll give you a day, rhywbryd. Yeah, rhywbryd. Oh, well, mae penblwydd a fi yn eitha agos at ei gilydd. Oh yeah, true. A byddai'n dod lan at 1 year anniversary. 1 year anniversary pub look babe. Yeah, ond na'n wneud yn gynharach, cos mae'n freezing yn mis Rhagfyr. Yeah. Mae Hydref yn nice vibe. It's like autumnal. Cool. Let's do it. Ond mae hwnna hefyd yn teimlo eitha bell I ffwrdd. Don't you want like a summer one vid? Sure. Let's just do it. Okay, cool. A wedyn... I love party planning. Hwna'n great. Pub look babe, a wedyn nadolig, pub look slay. Fel nadolig slay. Nadolig slay. We can workshop that one. Okay. O, diolch am ddod nôl ato ni a gwrando unwaith eto. Yeah, diolch. Nawn ni ddim gadw yn rhy hir na. Na. Pythefnos. That's the name. That's the sweet spot. Yeah. Joiwch Steddfod os chi'n mynd I Steddfod. Oh yeah, joiwch yn Wrexham. Yeah, ti'n mynd? Na. Na fi. Fi fel arfer yn. O ti? It's kind of just like escaped me. Fel arfer. Yeah, o'n i'n meddwl bydde fi, so nes I ddim really plan o fe, ond nawr fi ddim, so fi fel, okay. Oh, nice. Well, nawn ni just joio'n hi'n nôl fan hyn. Yeah, stunning. Na'n really fawr o teledu. Oh, yeah, I suppose. Cath Dan. Yeah, fi'n real keen Cath Dan te. I swear o ti'n chwarae delyn neu rhywbeth. O'n i'n chwarae pob. Na, ti'n be o'n i arfer neud yr Eisteddfod, actually, while we're on it, oedd cyflwyniad dramatig. Yeah. Cwr, nath ni ennill cwr, ond mwy Eisteddfod yr Urdd we were. Okay, any individual pursuits? Nes i wneud day-out efo Greta, and we got to just cyn yr final round, nes i ddim wneud llwyfan. Mae hwnna'n fos yn anodd yn dywa. Yn really tough blow when you're 11. Party, na, byw e. Oh, I don't know, some sort of acting shit. Can actol? Na, dim canu. Oh. Mae fel cyflwyniad dramatic ond grŵp llai o size. Oh. Basically. Ac yn cael set piece. Ymgom. Ymgom. There she is. Da. Be oedd ti'n neud?
rheina I gyd, cwr, party, canu, whatever, a llyfaru. Llyfaru wasn't up my street, o'n i just ddim... Ti'n cofio'r un crempog rhywbeth? Na. Be oedd e? Well, there's one about a crempog, anyway. I'll try and remember it. Na, o'n i ddim yr un oed, so falle o'n i ddim yn yr un categori. Ti yn fucking old, yeah, fair. Yeah. Wel, diolch am rando. Diolch Steddfod. Don't really get a nawn ni older. weld chi yn pub look, babe. Yeah. Manylion i ddilyn. Manylion i ddilyn. Ta-da!